ё намешикана плак. Ина хеле қатшам кикини ё намешикана, пластикош эластичняй. Bluetooth колонка дора, музыка мехона через Bluetooth. Иҷа зарядмона ки телефон дора. Телефон там заряд метиҳа, ҳам телефон там мемонӣ. Ай. Хеле ай кожаш мекаши, қати весш мебардори, намедара на чӣ меша. Эка кожаи хча вастанавид мекунӣ. Не поворотникоша нигоҳ кунӣ. Қадам кунӣ намешикана. Ба қуввата чапарам кунӣ, ягон чиз намешава, шаҳин нигоҳ кунӣ. Керанги теслабори чипкати задид меша, чипкати мембра. Бо отдельно пунтам дора ки пунткати бо отдельно задидш мекунӣ. Нигоҳ карка опорен дискаш размери 16 худаш. Нами опорен дискаш перфорация дора. Баъд жидкса яка маслакати тормозош ҷошта меқапа. И автопилот дора ки масалан як режимда мемони яка худаш рафтан мегирад. Тай великои электрони дорем инҷада, велик омадагия. Сабукак спортивни зарядка, доставка то шаҳри ноётона бесплатно равон мекунем. Салом дӯстон азиз, хуш омадед ба канали Нафтиҷ. Имрӯз мо дар шаҳри Душанбе, тарафи Гипразим, магазинҳои скутерҳо омадем дӯстон азиз. Дар инҷа аксия рафтааст, ҳозир нархошона якта гап мезанам акам. Видеомо то охирша тамошо кунед, яктаи лайк монед дӯстон азиз. Рафтем. Салом алейкум акаи Саидакбар. Салом алейкум. Ака инҷа магазини шумо барои аксия омадем ака дӯст. Ина кани кадомош аксия чандсуми буд, чандсуми шид? Салом алейкум бародаро. Ози ман нархора гуфтам мегзарам шумо да абзор када ҳама скутерҳоро нишон метиҳам. Я аксияи грандиозни сар метиҳем барои шумо. Инаи скутерҳо бародаро 2500 бод, 2100 сомон, ҳама шаҳр ноё доставка роӣ мекунем. 2100 сомон. Ё бародаро ози ман мебурорам абзор када нишонтон метиҳам. Ё 4 та аккумулятори оригинал доранд ки ба як заряд 35 то 40 километр мегарда. 4 та калид дора комплект шуда, 2 та калид зажгани, 2 та калити замокша маҳкам мекунӣ ки ҳай када наметавона ягон кас. Ам хе гирон меша бародаро, экранашда иҷа нишон метиҳад 25, 50, 100% заряди ваша нишон метиҳад. Ва бародаро ин сифатш беҳад хубай, намешикана бародаро. Я нигоҳ кунед. Мақсад крило ё намешикана, крилош ба қувватай. Пештар биё ака. Ина хеле қатшам кикини ё намешикана, пластикош эластичняй. Крилош ба қувватай барои гудако чапай кунам бачаҳо. Намешикана. Ина крило қафошам як бор биё биги ака. Сад и крилош нигоҳ кунед ака. И мешикастаги чиз нест айда крилош. Буғалтони чапаш кини намешикана. Сифаташ нағзай. Ё 3 скорост доран ака. Автомат. Айри 45 мерава, 3 скорост. Сигнал дора. 2 та тормоз дора, пеш қафо. Баъд комплект шуда бародаро и дора қатиш зарядник ай. Як та зарядник дора. Заряда мезанинаш. Инҷа 2 та оина дора бародаро. Оинаош ҳам да ҷо мечаспоне, но ана хеле коробкада оина дора ки оинаош ҳам мебурорам да ин ҷо мечаспонам. Ян да комплекташ ҳастай. Бо комплект дастай педалки, педалкати ҳам ира ҳай када меша. Агар заряд шуд педалкати ҳай мекунӣ мерай далши. Ранги велик бори ҳай мекунӣ мерай. Баъд бисёр бародаро меган ира чӣ хел заряд мемонӣ, чӣ хел заряд мемонӣ. Ин инҷа ҷо дора ака, дидӣ? Ин инҷа ҷо дора. Не пластмассака мебардорӣ, ин инҷа мезаниш. Ина гирон шуд уже. Ида мезани лампочкаш сирх кишид, уже заряд рафта сай ака. Пуршид бо ҳам хисаб шуда места. Баъд бародаро и қилфам дора, иҷа биё ака, пештар биё. Ина иди калит зажгане, иди калиташ барои ин инҷа замок дора. Ин хе мебардорӣ, инҷа мемонӣ, як рук товуш метиҳи ҳамиса. Балонаш, ина. Балон блокировка меша, ҳай кадаш наметавона ҳеҷ ка. Баъди бародаро чанд та светш ҳастай. Свети сабзча дора, ай пештар нишон тека. Свети сабзш ҳастай, свети кабуд ҳастай, свети молочни дора. Ҳама шаҳри ноё доставка роӣ мекунем ака. Доставка бесплатна ҳай, 2100 сомон. Ҷои сумгиришай, қати доставкаш 2100 сом. Ноҳияи дурдаст боша чӣ хел рӯй мекунед? Ноҳияи дурдаст ака таксиёшон бор мекунем. То таксиёшон? То вокзалошон бесплатна доставка роишон мекунем. Баъд иҷа дига модело скутерҳо ҳам ҳаста, ҳозир нарх навошона гуфта мегзарем. Бародаро инаи скутер омадагиай фирмаи Эко омадагиай ки скутерҳо беҳад ба қувватан. Як та аккумулятори литиони дора, ба як заряд 35-40 километр мегарда. Баъд ё бародаро сиденияшон эка кожа мешаванд, нигоҳ кунед чӣ хел ба қувватаи. Хеле ай кожаш мекаши, қати весш мебардори, намедара на чӣ меша. Эка кожаи хча вастанавид мекуна.
баъд крилош ҳам ҳама хелае ки и намешикана бародаро. Я бо нигоҳ кунед да. Ё намешикана пластикош бародаро, нигоҳ кунед. Не поворотникоша нигоҳ кунед. Қадам кунӣ намешикана. Ба қуввата чапарам кунӣ и ягон чиз намешавад. Шаҳр нигоҳ кунед. И намешикана. Мешикастагӣ нест бародаро. Як зарядкати мерава 35 километр, як та батарея литиони дора. Экранаш да уровень зарядча нишон метиҳад. Нам хел пункт калито дора. Пункати ҳам заводид меша. Нархи бародар 3500 сомон доставкаш кати. Баъд неҷа фирмаи Avia ҳастай 4 аккумулятори оригинал дора. Як зарядкати мегарда 35-40 километр. Бирам пункти калити экран дора. Нишон метиҳад инҷада. Нигоҳ кака инҷа. Арӯи чанд рафтанша нишон метиҳад уровень заряд. Пункт ҳам дора ки пункт кати заводид меша. Нархи 2600 сомака доставкаш кати. Баъд ина ҳастаяка фирмаи SK8 ҳастай неҷа помонак дора ка диди. Пота деҷа ба ҳазир мемонӣ. Ай мекунӣ ҷа ҷои телефон монак дора ирам. Телефон та заряд метиҳад ҷа телефон та мемонӣ. Се скорост уровень зарядша нишон метиҳад. Айрӯи чанд рафтанашам нишон метиҳад. Ҳамаша ака нишон метиҳад. Нехел айдур пункт кати ҳам мешавад ки ҳам заводид шикунӣ. Старт стоп заводид меша. Мемра. Нахел. Великои электрони дорем инҷада. Велик омадагия. Инай велик. Сабукак спортивни. Зарядкати. Я зарядкати 35 километр мегарда. Аккумулятораш дар ҳамин дирира машқилаш установка кардагия. Айнамҷа зарядиш мемонира. Я педал мезани. Худуш мекаша мера. Ин мотор дора. Ин колесои қафода моторай. Инҷа скоростоша переключат мекунӣ. 3-4 скорост дора. Максимальни скорости айрӯи 45-50 мерава. Ин нархш бародаро 3600 сомон. Доставка ҳама шаҳр ноё дорем великам. Ана ки баъд иҷа мезгарем дига скутеро дака. Инаи фирмаи Дракончика бародаро 5 та аккумулятори калони 20 ампера дора ки моторош 500 ватта ҳай. Я зарядаш мемони ака то 6 километра мегарди як зарядкати. И экран таблоинам хел нишон мета. Айрӯи чанд мерай. 3 та скорост дора. Фар дальний ближний меша. Поворотник дора ака. Сигнал дора. 2 та тормоз дора. Мотори 500 ватта ҳай зур медава ака. Баъд зарядшам зур мебараира. 3800 сомон доставкаш кати ҳама шаҳр ноё рӯй мекунем. Дальше мерем ака. Инаи размерои 20 омадагиан ака. 4200 сомон нархи ё. 5 та аккумулятори калон дора. Бин ака размери баллонаш 20 тай. Любой вайда мегзара такшам хела баландай. Инам ҳам хел экран дора ака. Bluetooth калонка дора. Музика мехонад через Bluetooth. Иҷа зарядмонаки телефон дора. Телефон там заряд метиҳад, ҳам телефон там мемонӣ. Ирам 3 скорост дора ака. Я зарядиш кати ирам 60 то 70 километра мегарда. Размерои ё 20 мешаванд. Мерем дальши. Инай скутер ҳастай нархиш 5500 сомон ё 6 аккумулятори калон доранд. Барои инами падём мадём ё мекананд мебуранд падёма. Сифатш нағза яка. Як зарядкати 60-70 километр мегардан ё. Ё бародар, нархиш 5500 сомон. Чип дора ки чип кати заводидш мекунӣ. Наздиктар биё ака. Ана чип ҳам мемонинам хел анги тесвабори. Чип кати заводид меша, чип кати мемра. Бо отдельно пункт ҳам дора ки пункт кати бо отдельно заводидш мекунӣ. Ана пункт кати ҳам заводид меша мемра. Баъд аваринка дора ва неҷа сигнал ҳам хеле чизо дора да. Нархи 5500 сомон доставкаш катия. Баъд ака инаи скутерои ина ё омадагиан ака. Дуфаро. Нигоҳ ака опорен дискаш размери 16 худаш. Инами опорен дискаш перфорация дора. Баъд житкса ака масла катия тормозош ҷошта меқапа. Размери 16 мешава ака. Инам ака чип кати заводид мешава. Тормозош ҳардаш вакуумай. Ана парковка дора. Фар дальний ближний. Неҷа сандуқ дора ака. Қатиш. Каска дора, либос дора. Нишон метим ака.
من خیلی صندوق کلان داره اینجا در گونچستا میمونی. بعد کامپلکت شده هسته کاسکا لیبوس هم خیلی چیو داره. بعد این ای برو اومده گناکا تروی کلان ترک. این یورا ماکا میگردن 60-70 کیلومتری میگردن یا نرخو یا هر خیلم. این ای سه تاشکا نرخش 5800 سومونن یا ایروی 60-70 میرون سخت میرون. بعد اینجا دارم 6500 شاکا این 6500 این автопилот داره که مثلا یک رژیم دا میمونی که خودش رفتن میگیره دا автопилот کتی همین یک سکورس دا میمونیش خودش میقپه رفتن میگیره گازم نجقی. چند کیلومتر میگرده یا 60 تا 70 کیلومتر میگردن. نرخش گفتیم نرخ این ای برادر 6500 همون سکوترها بود که برای فروختن مزیرش داد سکلاد صادرات نوکادای коробка های شلو میشه با نزدیکی سکوترها صادرات میکنیم. ایران بود یک تا دستافکا بور کردیم بردنش بتونین باردارو بدیل پر ای روسیه ای گرمانیا ای پولچا ای قزاقستان بدیل پر زاکاز کنین ما دستافکاتون روان میکنین نشاط سوم بگین ما کارت دوشنبه سیتی داریم کارت الف داریم میتونین اسمتون در کارت بدیل پر پریود کنین دستافکاتون سری وقت در دوام یک روز دستافکاتون ما روان میکنیم تا داوی قبول میکنیم. آدرس مغازین ما برادرها این ای بالا دهقان بازار میشوه اینجا مدروین سویتافور در روزا چیمتپا این خیلی راست میاین مغازین فیدبای تیجی از سویتافور اگون 100 متر پایین تر مغازین فیدبای تیجی اینجا مسجد اروپایی مغازین ما میتونین بیاین برادرها کدامی که خودش اومدنی بیا مغازین خریداری نمونه. بعد دیلی پر رقم‌ها در بالای اکران میشه رقم‌های واتساپ ما 079 31 98 98 رقم‌های واتساپ ما های میتونین لبوی بریم زنگ بزنین دستافکا تا شهر نویاتونه بیس پلاتنا روان میکنیم. رحمت کلام که گرم نیست. دوستانی عزیز در کانال مهمون باشی حتما زنگولش قطعی آبونه شوید و یا لایک قطعی دستگیری کنید. نرخو یگون چی در کور باشه با کامنتری نویسید. همه وقت از ما حرکت از الله برکت.